Gini nih Pak Makal, dia waktu itu main kartu napi nih ke. Setelah tiang cek ke kantor desa, ternyata tiang tuh mendaftar orang ini dengan tiang di berdua nih ke uli atasan berdua kuning tuan kuning sumbangan nih kan Pak Makal. Oh, Mas Jasmung. nge, anak nge. Aduh, apa, sabar. Angin apa? Ini promosi. Nge, kenapa? Tuh, swastiastu. Swastiastu. Saya Pak masa hujan itu. Banyak saja, Pak. Nge, wih, siapa saja nih keguminan Riki nih? Wih. Ya. Pak, ngiring. Saya ada di genah nih ke Pak. Nge. Wih. Suksema, wih. Aduh. Main, meriki, Pak, makan. Pak, makan Riki. Makan Riki. Wih, belus. Jangan. Bu, bersama Niki. Sampun memberi mutian Niki. Benten api Pak, rame-rame. Bu, yang saking kampung 87 yang masuk yang meriki sistem siwet ramun. Ini ngajak anak buah tiangnya nih Ampure Pak, kadang tiang dagar sampi, kurang nanjang sampi. Ampure nggih. Aja sukses Pak, sampun tahu orang pondok tiangnya jauh-jauh makin. Mungkin kan tiang akan wakilan ke Dadio Julungwangi di tiangnya Pak nggih. Tiang sebagai pewakil Dadio Julungwangi di tiang Pak. Mungkin wonten pengelisir di tiangnya. Ya, yang sepuh lahir selaku pengelisir Dadio Julungwangi. Sampaikan ke sekretaris Sitiang nih ke. Sedurungnya wenten napi nih ke tahu orang dadian Sitiang ini ke Pak. Sampun niki Pak yang maksud kedatangan tiang meriki undang sarang kesel keluarga Bapak aja ibu ki ini penglingsir Bapak ki kedatangan tiang meriki yang sebagai wakil sebagai calon perbekel ya. Mungkin yang benten ide nah cara ngomong kenane yang ide suara benten nah napi ya untuk Bapak misalnya nah dasar ngajuang proposal niki yang keserahan aja anak buah yang nonton ya. Ini semua Bapak Mekal, keluarga, Dadio, dan Julungwangi, seluruh tiang ngeraos yang pelih nih ke tiang ampura nih ke nggih. Karena wenten tiang nak keluar nih ke di Jakarta nih ke, jarang ke bisa bahasa Bali nih ke. Akhirnya tiang pakai bahasa Indonesia mantan nggih. Campur nih ke bahasa Bali, bahasa Indonesia gitu nggih. Gini Pak, Bapak Mekal ini ingin mengajukan proposal untuk dari Bapak Ki sarang sami nih ke katanya dari Bapak ini tidak pernah disentuh bantuan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah dusun, kabupaten gitu kan yang bersama Bapak Mekal Meding ingin membantu Dadio ragane napi keluhane lan ini jani beli bagang kan nih ke mangde tiang mumpung rekening Bapak Mekal niki masih mokoh nih ke masih liu nih ke kenten nih ke Aingga suksema ring Bapak Mekal titiangi dek kerauhannya niki ring pondok titiangi niki keadaannya gegerijagan kita ampurnya lebak kelintung kita nah ngacur kita ya kelanjutannya beniki yang serahang niki bulan titiang ini ki koa Pak Mekal tutup poin aja nih nggih wenten sumbangan napi nih ke bang ke didadan tiang nih ke sekali di wau tiang kan sampun nah sedurung tiang meriki niki ke jalan-jalan niki agak cara jalanan ke satu nih ke nggih menek nih ke terada tuone nih ke nggih jalan-jalan oh nggih
rencana kalau memang ini membutuhkan kuda atau jaran bahasa Balinya, segera nih Pak Mekel siap sing lekar ngemang bantuan jaran nih ke yang 20 Pak Mekel. Siap. Siap jaran nih ke nggih. Selain selain kuda tiang sumbangan niki wenten niki akeh nih ke masyarakat driki ngalih paku, kadang ngalih tep nih ke nggih. Busan tiang tepuk mereka betena nih ke, kadang-kadang ngalih bongkot nih ke. Dian bersidayang nih ke Pak Mekel. Tolong niki atur nih ke APBD-nya kalau Bapak Mekel menjabat nih ke. Tolong PC jalannya ini 3 meter dengan ketebalan 7 cm. Nih, bantu nih ke dengan kokoh, dengan rabat paping nih ke. Mangde masyarakat itu yang ada paku, mengadolan kangkung, mandepan layu nih ke sampai di peken sekitar pengisir ge. Yen nih ke yen paku nih ke layu di peken bisa tagih biasa yang ngadep dah 5.000 bisa papat ya. Kerugian ada Pak nggih. Nah, kenten nih ke kita nih ke Pak Mekel. Cocok asalnya Pak Mekel. Cocok. Nggih, ampura sedulurnya Pak Mekel nggih. Sekarang Pak Mekel busan karena memang sumbangan kuda nih ke Duang Rase. Lalu jangan mentakon yang kuda yang jaran nih ke dadi nih ke Bang Padang nih ke Pak Mekel. Yen untuk makanan jaran nih ke dados nih ke Padang gajah. Sampunan nih ke dontep nih ke Bang Pak. Karena mengandung zat kimia nih ke. Don Padang, dados Padang gajah, dados nih ke. Oke, patuh cara sampi kan uning Pak Banteng nih ke. Kenten Pak, dados nih ke sing Pak Mekel. Dados cuma Bapak nanti buatin lah kandang. Nak jaran nih ke nak bahat Pak. Nak gede nih ke. Sampunang nih ke telusukin sanang sampi nih ke nggih. Mecamok nih ke. Nanti camoknya tiang kan pesenan nih ke di Shopee. Nih. Wah. Tenuning Bapak ngeten. Nggih Pak. Nggih, yang metaken nggih. Napi manten penghasilan masyarakat mriki. Kenten Pak Mekel. Dikene tiang motor ngalapnya nih ke ngalih busung kenden. Nggih, pantus yang di sana sangganya yang apa nih kali yang kawan kendaraan sampah di Pak Mekel. Oh, len naga gen tiang ini seharian nih tiang. 2 hari niki tiang ngiris gen tiang ini pada ngiris pada teken muakin gitu. Ada lenan ben kengan udok tepin gitu. Nah, kelas 2 dah Bu. Ya ini. Entiang melut lulu ngarit ga entiangnya usut masak. Itu ge bagai entiangnya. Yang dari yang bantuan pemerintah ini ke sami sama tuni dukiman. Nggih Pak Mekel, yang masalah nih ke bantuan oleh pusat daerah, oleh pemerintah, yang ten sampai nih ke mai. Ya mata nih ke na arah-arah batas pengarah memok tieng ngebet batu banyaknya marit yang penting nih ke marit yang manundangan kayak nek tua-tua peceng peron nih ke orang ini. Ya masalah bantuan oleh sembako gini ten yang main. Betul Pak Mekel. Berarti Bapak nih tentang tersentuh bantuan oleh desa oleh pemerintah nih ke Pak? Sama sekali Pak. Aman bidang nah batas ngajang asagan maksud yang man tersentuh gitu. Ini bantuan kan nih ke. Kini Pak, patah saja nih ke cara banjar dajanan nih ke Pak. Yang 3 hari Pak Mekel nggih. Man si Mekramel itu masyarakat itu jarang man bantuan, apalagi cara Bapak ini kadang-kadang asalnya yang berjalan main asalnya susah gati. Nggih Pak. Jadi ke banyaran dia nih ke calonan nih ke panaknya dia di Tiongkok menggai mana nih ke bantuan. An ilmunya di Amerika menggai bisnis ngai batu apa namanya baterai alkalin tuh mana bantuan. Ada tiang di gubuk ini kan nih ke. Padahal rumahnya gede-gede nih ke calonan nih ke. Kini nih ke Pak Mekel. Dia waktu itu mana kartu napi nih ke. Setelah tiang cek ke kantor desa, ternyata tiang tuh mendaftar orang ini dengan tiang di berdua nih ke uli atasan berdua kuning tuan kuning sumbangan nih kenten Pak Mekel. Berarti Bapak nih ditipu nih ke Pak? Oh ditipu, ini yang masyarakat kecil kan dan paham tentang nih ke Pak. Yang biasanya Pak, kalau pendataan tuh biasanya dari desa Dumun, baru kecamatan, yang menyuruh itu pasti dari orang desa gitu Pak biasanya. Iya yang teng ngerti masalah itu, yang mata orangnya, mana ngayar nggak budel ngayar, yang sinta ngerti masalah bantuan Pak, sintawan gitu yang bangun sirna gitu Pak. Nah,
Ih bapaknya sabar di Pak Mekel. Nggih, yen wenten nike yen ragani mani Bapak Mekel menjabat bantuan masyarakat, terutama masyarakat kecil Pak Mekel nggih. Langsung Pak Mekel, oh jadi berpesan visi misi ini, pokoknya bantu orang-orang gini Pak Mekel. Nggih, yen menjabat, yen kalah sampun Bapak Mekel bergantung nggih. Karena kan tanah sampun telah nggih. Nasib betul. Nggih. Pak Mekel, yen cara di radio yang Julung Wangi nih ke sekitar 200 kakak, pasti nih ke Pak Mekel maju nggih. Kapsir tiang nih ke Pak Mekel pasti penyambung lidah sejati untuk rakyat kecil nggih, suksema antusiasnya Pak Mekel. Buat apa? Sampun yang ngemang kopi nih ke. Alon-alon nih margi Pak Mekel nggih, sampun melegati nih ke masa hujan nggih. Suksema nggih. Yang karena ini ada janji di Denpasar Pak nggih. Makin balik ke Denpasar nih ke Pak. Nggih balik nih ke ngene yang nih pendataan masyarakat miskin nih Pak Mekel. Urusan tumun pas Bapak Mekel menjabat langsung cair dana nih. Dan nggih suksema nggih. Nggih, alon nih margi. Amin. Nggih. Kayaknya ada nanya kopi Pak nggih. Sebelah gas yang. Lu sing percaya jero asane. Mang. Ayo. Nah coba kan cek kirim aja. Pak Jero, coba cek dulu di HP ini nih ke dana nih ampun masuk nih ke karena bisa sopirin orang ampun masuk nih ke 300 juta nih ke. Yang independen. Ini.